nomination aloke jok doan kang chap judet pen doan phanta amethang asong pen kang thum kar de sai kideng dorsing rong ha pharman em kache rong pi do de sang se vote correct pi Nili MLA Haidet lote okor janga to mapan goreng abar sai pipon jipasi bidya singing leng lamcha ka chipi Kardom peniada Abirta long penili sami chilhan sepi non arjik tha bertang ton pen non nang kiliji Assam Assembly election nakate bokba majok lakhain koi baitha langso legislative assembly constituency abhasatami administration ahin pen kisekedang kapa dolong kidamtang thereponi phai kep arni pen nomination lo ratchari asong tin anparta songwe atum penta jogdonsi kado kawe bangke ba phai an pleng no Kedamtang thereponi phai krep horning nomination aloke jog doan puthot kangcha balong Rashtriya Hind Samaj Party pen kithodot Probin Hansephat ke choklem kali dere jog pasang koklo bangso jog bangser ke panse lakhain koi bothat langso legislative assembly constituency pen Assam Assembly election chidanumpo lakhain koi bothat langso ST legislative assembly constituency long kado kabe laknira suri serkebra pharo thoksira thokebra ke tham avotar phai angbong pen Pinso phai lak isira suri thokra pharo thoksira thokebra serkeb lapen arloso phai lak isira suri hinira pharo serkebra serkeb kebra dia phai longpon lakni sosia bot long pharo ke thamra inkoira thok polling station along arada tum stami komat abang phobang phe phansi anam ke sobot jogdonang jima kachingwai pahem sopenang andu Lapusona porhut song bepen kachedanon Rina bepia phan ki kordonatum karcho sai dengpon detpen longri kacherai komji aning hang kamathalam herang ke long chithampon 244A labangso puthak ilitum kache song arjiding kloi pen ilitum non an lo sitamin non takichun ponang thek jata ve rasila bangso article 244A koson si kapat chunji mala bangso phasita chi song dunji la pen kini li arjab dunji pusi kini thodun lo lasi kado gobe karbi solang do arat kado gobe sitame nakchirap nakchitu don pogusi ni ning thelo Halapu ASDC asong kedamtang ningkat kre isi Congress lapen non BJP ka charvelong kirem dona song sitami ingtangklong thir thepen karjap thepa song pen kithodon sart sing inglenga phanta hamren rongsopi multi utility building athenu open stage along kanthum karnia sa kereng ponalong LDF amaipu lapen MLA barem holiram terang Karbeng Autonomous Council CM Barim Johnson Bay ASDC Hamren District Committee Amaipo Ram Singh Terangpen Chenglok Ongdong Arat Chitodonsi Mayar Dipidon BJP Congress APHL Sesong Doan ki Radaphat Kapamang Huchar Pupen ke Chenglok Penangan Alam Inut Pen Inut Arbokwa La Solong Autonomous State Demand Committee Asong Pen Sar Singh Ingleng MLA ticket Kachipalong Dun Pen Kipidunji Ingleng Pen Chunungwi Kalau dia malu ni aku ya, boy abang beri ke selam thayo. Halo sokar dia malu ni aku ya, boy anda rai ke parti bulat ni. Khusus ni apa ke bangsa ke lain. Lain orang juga. Langsung buksi BJP ke tunan BJP ke kacau baya parti, BJP ke kacau puya parti, BJP ke puya thera dor kapas parti. BJP के बाद भरा गाड़ी भरा Sar singing leng pen rat ang lam thike jar pon ke ASDC regional party aja kong ke banglote rat along si vanpo inodvet cherai de de pen ke chenglok penang an ahok pet alam the rat ang no jai pon Demand committee hin pen candidate scrutiny do det pen a fit pinidak ni fan welcome program dolo la sida ke ong dunga rat atum dak kewang chirap situ pen nilining chithe pon je non kewang bom lamang so MLA election lonke ASDC pen kachi doi dona candidate kadak pen highway po la pen pasu haidet pen a phit itum ke claim ke dam ponangi lage just met autonomous era kachi song kapang tang tapene bordar kachi raikom la pen ilitum ajutang jubat lam lun akuru ba lam lun ke thegabang pudun tami ilitum la soja kong teng pen pan mai litum kalana ponun ji alang tum han ki pi ponang ji a facilities pen danglok kaduk kawil hai kaching thur kam ke claim ponji paneli sami bori ponpo la pen nili iselam ke chi sigding rat pen kelonga ja kong nili puthor rat along se nili ponthuji rat pen kelonga ja kong nili jongjung kai ta chepa thek det nili vivela ke rat paneli selam charlo lasi
বিজেপি তুম ফান পিনি তুম পুলো জেলা তুম পরিবর্তনমেন্ট পেন রাত ফান পেন চং থুইলো পরিবর্তনমেন্ট পেন তুম ব্ল্যাক মানি তা ওয়ান ওয়ে পরিবর্তনমেন্ট পেন হালা ফারুক ফো আকে রিং আলু বাং পিনি বাঙে ফারুক ফো আলু আকে Hamran pen Daniel Inghi Karbeng Long Live. Lakha Krainer ke Phauraghat Assembly Constituency BJP pen Karjabdun Abangphu Dorsing Ronghang Socheng Thenta Constituency along Humri Damsi vote kere kapachi thangamai pangnidam. Assam Assembly election Pharman Karjabdun ji Abangphu Bangphedum ticket long that pen amen kachi thapasai dang therapy kachipai ponvek Japanpura anutin candidate atumta do de sangse vote kere kasai dengpon bomno. Lason Thakthasi, Lakha Krainer Cap, Haroghat Legislative Assembly Constituency, BJP Pen, Karjabdun Abangphu, MAC Dorsing Rohang Stame, Do De Sangse, Pardon Ron Pen, Vote Reg Bomno. Kidamtang Therepori Paikrep for Arni Sitame, Socheng Thenta Constituency along, Dorsing Rohang, Kahumri Damhot, EM Kache Rompipida, Chirap Chito Donsi, Vote Reg Pidon. Mandu Be Arong along Kapadopan, Vote Kirek Kapachi Tangamai long, Ongdum, BJP upon Kikra Radatum, Cheto Dunsi, Dorsing Ronghang upon Ning Patedunu. La Sohut Dorsing Ronghang Lamchaka Chipitikang Tenki, Jongsi, Nanglitum Akang Hon Lapen, Ahir Jumepen, Jongsi, Nang Hai Det Lopolote, Aprangsi, Towar, Me, Lang, School Lapen, Seke Langhem, Nampatang Ponvik Jipusi, Lamchak Chipitika. Vote ke hangamai long Socheng Thenta Constituency Ongdung BJP Asongjatum Chitongno. Halapu Pherang ke atum pen chepathengno Karjupanahot Dorsing Ronghang Kaninja Tenki Nili Haidet Lopulote Kecheng Si Karbeng long Lapen Dimahasau Arada Kari Article 244A Pathak Lapen MOU MOS Kapachon Ponang Jiang Dengsi Jasimet RDP Ponjipusi Ningje Pon. Ke itu boleh muni dari pola mabe. Ni itu council kita training yang tangga dulu. Kasi itu MOS long dalam penan scheme kita yang untuk karena jaga estimate tangga long dalam pe ilining keu lah non kewang ya tam sang bongke belum mesin itu war lang lok sopen kita me bapu kucing tuli pen kita me itu mesin itu war itu long ponji bisa ningke. Acha sande lah nang li la bangso election cepat deh non cepat deh long jong hadun dah lo pete keceng sirat kupisi nang li keklempi kamatha pon eklo keceng si. Kecengsi ke klaim poni poteli tunge jichini loge Karbengong tono Karbengong lo bedi mahasawara ta bangke article 244A implementation ipanman mangche song bom lasi nili ngadar bidhan bha long yong si li dunrok haidet pen li dun buru tangte lhailam the putha article 244 implementation ya tha aputha MOU ban MOS pechun pan pamija putha nili ja kong bidi do anili song pen claim dundi bisa tumang no si chalo Rongmong Wepen Love Sing Terang Karbeng Long Live. Kedamtang ni Phai Kre Hinyarni Dipu Legislative Assembly Constituency BJP Asong Pen Kachidan Dun Japan Karbeng Long Deputy Commissioner Aridengan Amen Chithabdam Derphi Non Penta Kaprek Rachari Asong Pen Kachidan Dun Japan Vote Kiregasai Dengpon Popusi Bidesing Inglang Pen Ninjepon. Non-Ankeleji Assam Assembly Election Hot Dipu Legislative Assembly Constituency Penke Nili BJP Asong Penabangke Bidesing Inglengsi Prejama Party Alongki Chidanonpo Nili Jasimet BJP along party ticket kelong dun loklake Kedamtang Congress Song along Kedo Bom Hot Sitami Nili Radaphan Kachobai Kachong Thuika Vedera Joksi Purun Kethomta ticket long verdo Bonda Congress pen BJP party along kewang nang koka therake Congress party to don rap politics kapathu pathethu onga joksi BJP along bangji loposi ingleng asang hopen pherangki athengno nang chitha Aparti aisab pen non candidate lo pen pini pen ni tum campaign ngam po la pen ke nili kam bang nang putahi Congress aho ni Congress tengkan ko podo Monsita ni cobai be cokai ke la sojoni tiket tu kan nak pilih lah kalau kan Monsita ni Congress ni nggak dok ke ada Korea candidate mana joni si ni liku BJP bang eben BJP ke jalan dulu pan ini kang sandu nang li BJP le kedung no puluh te kam klaim nang BJP ke kedung te rada fan klaim nang BJP le kedung no puluh te mesan asuni jitu mana ke atmodel Bharat amar mana Pradhan Mantri Narendra Modi Epen ini tum Ladakh Assam Sarkar piti aku bida doma lahai bang rada fan tu anu non vehicle sai 830 টাকা যেটো মানে অৰুণোদয় আসনি যেটো নন ইলেকশন যুদ্ধলতে বিজেপি সরকারতে 3000 লঙি
laki inur of sapimar inur ahem sofan 3000 atangka ake joy sigi pidya kola lason thot kemia sorkar lason thot kemia apati avilu kusini dadak Anparta BJP सरकार के क्लेम के मेसेनांग जी पजक नॉन अफॉय MLA इलेक्शन के हाइडन लोटे के क्लेम के चेंग CG लके आर्टिकल 244A लपेन ओकर जांगा मफात वरेंगावर साइकी पिकअपंग चेंगा साइसी क्लेम पंजी पुटा थेरंग के अथेंगनो नंग पचिनी पॉन Ngora than ke klem pi pon cheng ji number 1 ke ni awas uthai por 200 article 244 laza kori po lapen union molo gisomar okor jang tum boarding aba sai koson siklong na ima lapen ke litum dak development ke ni ko la 1.5 বছর 3.5 বছর ane dolo ladak la mane ke ko tulam long hang sarkar ladak di fo account koson ni pacheng ko an ken do lang ke tin ko nang yedin ni kita Roshan Hansi report Karbenglong live. Tangtin normalom sopan Birtangton Ponexnang. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikri. Humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lage electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri non MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhelang, Dipu. Pudhot Birtar Jupot Heklona. Dolomara Havar, Bachakrang Baptist Church along Women Department Adam, Gari Motor Lapan, Kivekatumapan, Arnam Kardompi, Mate, Vehicle Sprayer Day, Pamanpon. Pirthe Munet Kechan Pika Porhot, Gari Motor Kenamatum, Arnivangsi, Aphainanki Bat, Tekpono. Lasso Angbong, Oviki Miatum, Lapan, Gari Motor Kevek, Kacharli Miatum, Akile Kevek, Kapapra Pik Pikajok, Penang Anatum, Arenga Hukisonang, Lapan, Kopai Kelang Nopen, Apran Kedam Nangatumta, Dopiklo. Lapuson Akahino at the Monlang Nopen, Kapajok Bon Japan, Lapan, Kachingri Tek Japan Pura, Mathaponsi, Kedamtak Tereponi Pai Crepe Horni, Bachakrang Baptist Church Women Department Pen Arnam Kardom Piajamek, Dingpon. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opuni ni nane makana kero di bentang chordonglo. Artima ko bini non kagente. Bachakrang Women Department Amaipu Monita Lektipi Pen Kachiphem Pupon Arnam Kardom Piajamek Denghot Gari Motor Kedotum Lapen Kivek Abang Phobang Pietum Metang Agari Chiponsi Chardom Chardidun. Dolomara Pen RG Sonong Park Karbenglong live. Khatkati police atum kakur ka saikideng hot gram pharo isira plikebra narkep heroin pen kejor abang phiaphan lapen kenam abang phuaphan keneplang todapada bapor malom khatkati police atum kaike keton kelang kapang chinga de malong kakuruk dona saikideng hot lak thokanam kido heroin pen lak isi tangka kireng neplong Dimapur Asor Longnila Devnath Pumaipu abang hi arideng along pensi bangso gram pharo isira plikebra narkep a heroin longpon Kachini Donatengki, Alangli Inut Ranjit Gogoi Pabang Papat, Bangso Aheron ke Georgia Pansi, Chisik Pono. Sidami Police atum Joy Pen, Kachini Don Lokajok, Ranjit Gogoi Apat, Hanjang Nang Solo, Neping Nang Chek. La Sohot Ranjit Gogoi Arideng Penta, Lak Isyakanka, Longpon. Ranjit Gogoi Hemki, Golaghat District, Sarupathar Police Station Angkang, Lakha Hini, Korigawa Sarpasi, Pangthekpon. Banghini abang pho bang phia phanta police atum karjupater tokje phan khatkhati police station alongsi bikok নিয়মীয়া হিসাবত যোনটো ইউবিসি এজন ডিপ্লয় কৰা আছিল আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত তেখেতে থালাসি তেনেকুৱা এজন মানে মহিলাই এটা বেগ লৈ আনা দেখা পাইছিল আৰু এই বেগখন মানে তেখেতে লগত আমাৰ যোনটো মহিলা আৰক্ষী আছিল তেখেতক লৈ পিনি যেতিয়া হুটফুস কৰিছিল যে বেগত কিবা আছে নেকি তেতিয়া তাই মানে কবলৈ নাকচ কৰিছিল সেই মতে আমাক জনাই কিবা সন্দেহ বস্তু থাকিব পাৰে বুলি তেতিয়া মই আৰু এসডিপিও স্যাৰ একেলগে আমি গৈ পিনি আমি মহিলা আৰক্ষীৰ সহায়ত এই মহিলা বেগখন আমি চেক কৰোতে আমি 12টা
চাবোনৰ বক্স তাতে কণ্টেইনিং আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰ ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ওপৰতেও তেখেতৰ ভিত্তিত আমি আৰু এজন ইনভলভ থকা এজন ল'ৰাৰ তাৰ নাম ৰঞ্জিত গগৈ তেখেতক আমি কৰাইটো কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ তাকে পিনি আদাবিৰটা কে লপন স্কাং তনগলা দুমি থাকমি কাৰ্ডং